Zelo sem počaščen, da se lahko kot predsednik policijske mreže strokovnjaka za pogrešane osebe pozdravim tukaj v Ljubljani. Torej problematiki pogrešanih oseb dajemo na Ministrstvo za notranje zadeve in v policiji zelo velik in pomemben poudarek, kajti pomembno je, da se seveda pogrešana oseba čim prej nepoškodovana, živa in seveda zdrava vrne domov k svojim prijateljem, svojcem, sorodnikom. Konferenco smo organizirali z namenom, da ponovno upozorimo na problematiko pogrešenih oseb. To problematiko v slovenski policiji jemljamo zelo resno, predvsem tudi z razloga, ker gre v primeru preiskav pogrešenih oseb za ene izmed najzahtevnejših kriminalističnih preiskav. Preiskovanje pogrešenih oseb je zahtevno predvsem iz razloga, ker je v začetku o prijavi tako veliko neznanega in izredno težko nekako pravilno odreagirati na samo prijavo. Pomembno pa je, da začne policija čim prej iskati pogrešano osebo. Every parent knows the feeling of panic when they lose sight of their child. Fortunately, for most of them, they quickly find the child again. However, there is not always a happy ending. 300,000 children are reported missing to the police every year in Europe. The reason that I'm here today is to attend this extraordinary conference, but also to announce a partnership where we are in talks right now with the police and the minister's office in Slovenia to bring Amber Alerts on Meta, on Facebook and Instagram to Slovenia. We hope that this tool will never be needed in Slovenia, but if the time comes where it is needed, it is our honor at Meta to partner with the minister's office and the police to bring children home quickly.